nyongut ki breu ki la yo ya klam covid khat khandai na ki spa riu pho ngut ki wei pat hadin bala pandep ya ka random test la ne ka nong muna bala panyai da umsning proper bi ha umsning auditorium hall river district ha ka ar khandai tarik juleu kite gi nyongut bala paw ha jing yo ya ka te klam ki long san ngut na ka umsning proper bi mat ar ngut na umsning patarim kata hadin bakatei ke snong hapo ke jingalam ba Rocky Agustin Marwen rang ba snong kila pelong ya katei ke tes ya baro ke nong snong bar ke nong song dukan ha katei ke snong ha ka bala kentu ba uwe sieng ki dewan mi renti watla ke jingmi ke nong wan ai nong muna kalong tang san pho persen kata ha ba khen baro ki don laispa ar pho ying kentup ki nong song dukan penban ki nong wan ai nong muna kilong kiwan tang sispa anru phongon kat kum ki bor badi pe ya khasiat si umsning kilai thu ba ka jingwan aitika hasiat si bor ka wei kat hadu kini gisngi bamenta kanang duna saba palat mat kilong dang arpusan persen ya ki ban ru phosnem salor bat tang arpo persen ya ki ba khat phasnem salor bat sausan snem salor kat kum uba roki marwen ulai thu baya kitu gi bom ko ngu ya kan ke jing sha wan sim nong muna ka CCMC ka snong kan saperkhat ban sim da gi wei gi lat kilenti kham tam ya ki nong song dukan utei urang ba ulai thu ru balale ya kan ke jing sim nong muna kalong ba hadin baladon shwa ki wei bla yo ya ka te ke jing pang bat wei la yap no ha kan ke ju jing pang balon tep yu ha ka ju hi sngi ba la yap ya jingwan sim ya nong muna la le na ka jingrap ki nong sumar briu na CHC umsning mat kum juru na office UDM and HO jong ka district nong po ringkat na ka jing sakhilang na ka jingdon u sector magistrate u ba kitbok nong steng ka doktor ebla kiwe gi doktor ki nong sumar mat kiwe gi we nlor ki nong song du snong ba ki nong song dukan hapo jong umsning proper bi mata asli ka atai tarik jong new na Jun ira nang ni po ditum hall ha ba na kalian ka CCMC rekat ka office jong incident commando belum block development officer jong office CNRD rekat ka office jong senior medical and health officer umsting CHC ha ba na koi ka jimut nilai perkhat lang ba na kadaw ka jing step jong new sang jingpang ha po ka snom umsting probably jongi ha ba ni layo ya kita kikis kita positive cases hadu kumbaar nyomut inong song de way uladu no ya la ga GM jadi nama kata-kata na kalian ka CCMC hadin balai ya ka jingman ka jingpur jong ni kang jingpang asnong atha de nama ba ka ni asnong na jungi ka de kata ka center la ni kata ka heart of umsning ha ka ba ka yo ka heart ka don hani hapo asnong na jungi jadi nama kata-kata ka CCMC harakat ka jing trelang bat incident commander dekat sector magistrate dekat doktor in charge of umsning CHC tinggal perkhat bangindon kani random testing hapo kani snong jungi mata masni ke wasutrat kalong banak na baro kinong song kumba dekat ba kinong song dukan ngidot kumba sispa prap bener tuli kilong yin jong snong jungi habang ila pembe denti lang iwe siyeng ukli jong kayeng mane kani u bajumi sa man kasngi umi penuan man sim mentah kates bat kunjuru kinong song dukan baro bakinwan banya sim mentah kani random testing jungi te mata kasngi kalau long ka job wala nila banyo yang kata ka 100% ka achievement ka jungi Henry na ka ba na life pa ar khomut kinong song bat kinong song dukan kumba sispa andro khomut kilawan mi sakmat bangon sim ya kanika baru sim mentah ya kani random testing bat hakani ka jing test lawan menyerap na kalian jong ka office jong i senior medical and health officer na umsning CHC hapo ka jinga nam jong i doktor Marisha Lengdo idon i doktor bela hani bawan menyerap lang menta kasiru pat berkunjung na kalian jong ka district na po DMHO iwan menyerap wan banle yang ni random testing te hakani ka jing test joni na kasispa andro phomut ki nong wan banle yang ni ka test nilayo kumpa nyongut ki nong song na ni nong song dukan kiba yo ya kanika positif lani kiba yo unit kan jipang te nakalian jong ka CCMC hapo ka jingalam jonga kum Sherman
Rengkat bat ki sektor in charge nila pendek gudwat ya kini nomyo positif bangin ibu syala kijaka kayi gasem menyungki kerobian bakin syong lan bat isolate habok hayi gasem dijongki. Jadi nama kata-kata kini gasi wa mana gila manyo ya kas 100% achievement ke jumi 100% kinong syong kilami dekat bagi nom syong dukan. Kaya ke message ke mga pa ban om ban na kasis pa ang promote kinong syong dukan pag kinong syong bawan sa kanila gas kibawan sa kanila gas kalong ba nidon tang nyongut kibayo ya kung nang jingpang kaya kanila pag-iba kajingwan yung kinong syong kajingyo yung nang jingpang na kasis pa ang promote kita kibawan le ini gas kalong ba tang nyongut niyo ini poster kapag isay ba kadon ke kajingarap ya kanila injection habang ikili habang iksim ni kikateng jom kinong syong dukan rengkat pa kinong syong kibaya tu ini kibalayo ira vaccination nani kibalayo ira first dose nani ka second dose kani ka pag-iba kani ka injection kaya rap sisa nani kani ketika kaya rap sa ini banyada now di pinang dipang tikunta kung kasyong himoro owe ka ay kublay nengkong yaw incident commando jungi bali block development officer baar ya i doctor in charge ibalong i senior medical and head officer jong bali using CC ibarak ploy ban ha ya ki staff rengkat Pati Dr. Black, Medon Terkat dan Mati, Sister Langstang, yang ay kublay yung sektor magistrate, yang ay kublay asya agan madi jungi kibadai kita ki nong yalamba mat damas nong jungi kiba simkya ban play borga kuno ban pensutu ikinong syok baki mi sakmat ban wan sa kanila random testing. Kabakado ay gaji kublay kalong ya ka team hibaro kuway baro ini ki staff jong ka DMHO, staff jong ka CHC umsling, bat kamtam ya ka CCMC kabalala ban ya tray borba ban kumno ban turlong ya kanila sini kabajok bat kamtam ban turlong ya snong ka thaw jongi kabashan bat kabalat na uli khang din jipang teka step ka mangin sim sash ko igasin jam kata kalong ba nangi ka sini hadin bang lai ka jing response jongi brio ngin sarang penslur no ban turlong ya ka awareness saman lagi sektor ki jongi ngidon sampai ki sektor hasnom saman lagi sektor ni turlong ya ka awareness hakaba lakum no kinong sok snong kidi ban wan sakmat ban sim ya uni utika lani ya uni injection namar kalat jingerap bangin perlong ya kasnong ka bakhoy ka busuba na uni khnang jingpang bangin perlong ya kasnong ka basit ka basngan kabalat na kano na jingsa lan sok uni khnang jingpang dai tang ketika lani kata injection jong persa yang uni khnang banyada yang i kinong sok yaki kinong sok baro bat kilong inong sem khnang bangin la banlong kasnong kabalat bandeng ya kamas bak kabalat na uli khnang jingpang baseball ni baro jadi kasi kalau kasi wajak lembah kaji kudu do bat kaji ngelam kaji play private lah. Tekidon apa tekidon na kidon nem na pedeng jong kinong susnong bagi nong dukan di pep hakadi kasingi. Habang ipet ya kalau komuan jong ki nong susnong ni ba 100% ki pilot ki nong susnong rengkat bagi nong dukan te 100% ki jat kata ka digabar ka report ka bang apa ay naman na ka live pa ar pomut ki nong susnong rengkat bagi nong dukan kumasis pa prafundir kinong song license pa life usaw kinong song dukan tengi itang ba 100% kibawan nani tapos pa under fungut haba tulum lang ya kita kinong mansim ya kanya random testing Teka garay yung pi kumurang wasnong na nakabunta gitu ibu pep hakani ka random test pi habay day bat kini gibapap nan kran so ya kinong song dukan kidai kita maki kibajuan pi umday tan nak snong jungi badon dukan hanni Babun ki beliau ki bana basnong ki bawan song bukan hanya isnong. Temaki kita ki primary contact ki baju penduk mana kasni ya jat ki beliau hanya isnong dungi. Pi don ki bawan tit do, don ki bawan tit so, don ki bawan tit jur. Ki bawan tit jingtit hanya isnong dungi umday tangan ni napo umsning. Umday keleng kadai ka dong ka than dungi. Bawan lagi than maurong, bawan lagi than mardon, bawan na umtosor, bawan na jurapon, bawan na mahati ki bawan siwang kada hanya isnong. Te kijak beliau kiba puno kita kinong song dukan kia kendu. Dole se kidai maki kita kinong kibawan titik dai maki bawan ra ni kitang jipang. Te dai namar kata daw nagalia ka CCMC habang la perhan ha. Gil sa sim ya nalai. Nginle puno ya kini kinong song dukan kibang tre bang tongo ban budunti ya kani gajin tule jong ka CCMC. Te ka baar pat kolong ko batang sana kinong song song kolong ba pi habang ipet ya gajin ka respon jong kinong song song. Na kisispak prapendriu ladang ibu tang dari pomor komuk sispak tam kita. Jadi nama kata-kata kasih CMC kan sesuatu memperhat. Kai bangi tele bang sinjam bangi me
bangin pisutu bangin sim yang action to biak ban ma ban pisu ni kinong chong bagi nuan sakmat ban le yang mereka random test kalau kampung sana kalau kabangin kam stress kata kalau ka vaksin mau random test ni nak ban le nak kapor random ka kampung sana kalau ka vaksin bagi nok chong bagi nok chong ban dia mau sakmat vaksin ya ka vaksin